আজি আমি নতুন দিল্লীত প্ৰেছ ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সাহিত্য সভা, গান্ধী হিন্দুস্তানী সাহিত্য সভা, দুলাৰাই বড়ো হাৰিম আপাত আমি সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ সৈতে আছে আমাৰ প্ৰফেচৰ ৰমেশ বৰদলৈ ছাৰ, মোৰ সৈতে আছে আমাৰ নীলকান্ত গোৱাৰী, বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক, আমাৰ এপছুৰ উপসভাপতি খুৰন্দ গোৱাৰী। আৰু মই পোনপ্ৰথমে সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দীপাৱলী দেৰিকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ অহা 15 আৰু 16 নৱেম্বৰ দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দেশৰ ৰাজধানী চাই ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়াম KD যাদৱ হলত ৰাজঘাট তাত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই যি কাৰ্যসূচী আছে ইয়াৰ বিতং আমি কথা আজি অলৰেডি কিছু কথা আমি ব্যাখ্যা কৰিলোঁ। মূল কথাটো আছে যে 15 তাৰিখে বড়োলেণ্ড মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব। এই শুভাৰম্ভণি দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি যোগাযোগ অলৰেডি চলাই আছোঁ। আৰু এই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, বিদ্যা প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, সকলো মন্ত্ৰী, MP, MLA, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল, ভাইচ চেঞ্চেলৰ বা আন যিখিনি অতিথিসকল আছে, প্ৰায় 5,000ৰো অধিক তাত লোক তাত উপস্থিত থাকিব। বড়োলেণ্ডৰ পৰা, অসমৰ পৰা বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, বেংগল, নেপাল, মেঘালয়, আমাৰ বড়ো লগতে আন জাতি জনগোষ্ঠী আৰু বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দল তেওঁলোকে উপস্থিত হ'ব। আমি শান্তিৰ আৰু একতাৰ এটা বাণীৰে বড়োলেণ্ড অঞ্চল আমি গঢ় দিব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ বুকুতে এটা সুন্দৰ আৰু শান্তিৰ এটা অঞ্চল আমি গঢ় দিব বিচাৰিছোঁ। স্থায়ী শান্তি আমাৰ মূল এজেণ্ডা। আৰু এই শান্তি চুক্তিৰ পিছত স্থায়ী শান্তি আমি কেনেকৈ বাহাল ৰাখিব পাৰোঁ আৰু বড়োলেণ্ডক বা অসমৰ এই বিটিআৰ পাৰ্টটো সেই অঞ্চলটো ভাৰতবাসী বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সকলোৱে জানক যে আমি শান্তিপ্ৰিয়। 2020 শান্তি চুক্তিৰ পিছত এতিয়া জিৰ' ভাইলেঞ্চ। মিজোৰাম যেনেকুৱা শান্তি আছে, এতিয়া বড়োলেণ্ড অঞ্চল অসমৰ সেই অঞ্চলটো শান্তিপূৰ্ণ এটা অঞ্চল। সেই অঞ্চলটো সাংস্কৃতিক আৰু যি আমাৰ টুৰিজিম আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যি ভাষা আৰু শিক্ষা আমি 16 তাৰিখে যিহেতু বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, 73rd প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, এই দিৱসটো আমি জাকজমকেৰে আমি উদযাপন কৰিম আৰু সকলোৰে উপস্থিতিত ইয়াত পতাকা प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जितने भी हमारा मीडिया पर्सन उपस्थित हुए, सबसे पहले हम बड़ोलेण्ड महोत्सव ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से बड़ो साहित्य सभा, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, दुलाराय बड़ो हारिम आफाद और अखिल बड़ो छात्र संघ की ओर से हम शुभकामना और हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का ये जो प्रेस मीट है, इसका मूल उद्देश्य है कि आने वाले 15 और 16 नवंबर को 2024 देश के ये राजधानी नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम KD यादव जो हॉल है, इसमें बड़ोलेण्ड महोत्सव पहली बार के लिए ये आयोजन किया गया है। और ये बड़ोलेण्ड महोत्सव 2 दिन के जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आगे हम कैसे इसको लेके जाएंगे, इसके बारे में आज का ये प्रेस में हम आयोजन किया है। तो सबसे पहले बड़ोलेण्ड महोत्सव पहली बार के लिए ये मेगा इवेंट है ऑन कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड एजुकेशन, तीनों जो इस मुद्दे को लेकर हमने आयोजन किया है। और आपको पता है कि बोरो समुदाय प्राचीन से प्राचीनतम समय से ही भारत में है और इतिहास
अगर हम देखा जाए तो इसमें सर एडवर्ड डे और डॉक्टर सुनीतिश कुमार सतार जी वो इतिहास में 5000 सालों का वो पुराना जो बोडो समुदाय है, एक समय में किराता है, ये प्रागज्योतिषपुर, कामरूपा और कसारी किंगडम अलग अलग समय पे इसका इतिहास में इसको देखा गया है। और इसी को आगे रखते हुए एक बात को आज के इस प्रेस मीट के जरिए स्पष्ट रूप से हम बोलना चाहता हूँ कि बोरो लोग जो इसका संस्कृति है, जो इसका भाषा है, मेन स्ट्रीम इंडिया को कंट्रीब्यूशन देने में हम हमेशा काम करते आए हैं। और इसलिए इस महोत्सव का नाम हमने इसका एक थीम रखा है, इथोस ऑफ पीस एंड हार्मोनी, एन इंटीग्रल पार्ट फॉर नेशन बिल्डिंग। भारत के निर्माण के लिए वो शांति को एक मुद्दा लेके हमने आगे चला है। और एंशियंट टाइम का जो प्राचीन से प्राचीनतम समय का वो जो इतिहास रहा है, इसमें जो हिंदू मिथोलॉजी है या एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इसमें उषा देवी का जो नाम आता है, जो लॉर्ड श्री कृष्ण का ग्रैंडसन था,